Salam power. Terima kasih semeton yang selalu setia dengan Pandi Power Bali. Kali ini ada sebuah nasihat tuntunan dari Ide Serimpu Dharma Putra Adnyana saking Kriya Taman Toyo Malet Angan 3 Karangasem terkait tentang bagaimana membina persaudaraan, bagaimana menyatukan persemetonan sesuai dengan Bisama Pandey. Mari kita dengarkan bersama-sama. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Sukses. Tinggal melinggih kiri-kiri pura penakaran Pandey. Napi mawinan nasa punika ring sejeroning pemargi. Manut bisaman ide betara sirempu siwo sakuna rikalaning ide mapaice panugrahan ring ide sira empu Brahmana Dwala putra dari empu bumi sakti, empu gandring sakti. Mangdene persida raris nyikiang kesemetonan, mangdene nenten perbedaan semetonan. Nenten wenten ke bawah Pandey nomor 1, Pandey nomor 2. Punika bisaman ide betara empu siwa saguna rauh ring ide empu Brahmaraja. Mangdene semetone persida nyikiang kesemetonan, persida saling ngangkenin. Sang sapusira semetone nenten ngangkenin semeton sampun ke bawah keni bisaman ide betara. Santukan iraga ring Pandey puniki nenten dados nenten ngangkenin semeton, nenten dados nenten ngangkenin tapi wastane nika waring kita nggih. Salah satu nenten ngangkenin artinya kene bisa mau santukan ring bisaman ide betara kawitan itu betara siwa saguna. Nenten kelugra raga maosang sane ke bos mang ping telu ping 4 nenten wenten wadah ke bos mingre punika artinya abisan. Seluruh Pandey sane wenten ring jagat Bali utawi ring jagat Indonesia gitu. Wadah memisan ke bawah manut ring bisama. Yang sira tan ngangkenin semeton keni bisama tan rahayu. Tan rahayu tanakor maring sana kadang nyak mekadi semat. Tan ketemu kelawan kawi. Sapunika bisaman ide betara ring prasasti sane sampun kesurat saking riyin. Nika ring sejoring pemargi mawinan mangkin wenten raris pikedah pikayun semetone ngadegang sane ke bawah panjenengan dumugi sangkane ngadegang panjenengan sane meraih kekalih memuncuk asiki persidon nunggil pikayune sane kekalih minat wenten perbedaan pikayun dumugi dengan perbedaan kayun punika persida mesikian ring sejeroning nuwakang ring tungtunging pusaka. Nika kedua ring sejeroning ngadegang panjenengan punika artinya nabi. Panjenengan punika artinya raga sampun ngadegang pralingga meraga pusaka, meraga kris. Irike raga nyikiang pikayun dumugi Syekh ide betara kawitan betara Ratu Pandey persida raris semeton serine diki nyikiang pikayun diastu nyan wenten perselisihan ring sejeroning pikayun ngiring pada duenang itu manut ring bisama
pada duenang pada gelahang gitu. Nenten dados nutang semeton, nenten dados nundung semeton, nenten dados nenten ngangkenin semeton. Punika penugeran ide Bathara Kawitan sane munggah ring prasasti gitu. Nah nika sida antuk seribu ngrauhan majang ring semeton sareng sami. Maka kirangne yen wenten nenten manut sane rauhang seribu ring ogo-ogo seribu pasti ke sampun lunas jeung rena pangapura santukan ibu kantun masrere manusia pasti ke nenten kirang ring sajeroning kekeliruan ring sajeroning keiwangan ke pasti ke santukan si ibu kantun bernapas santun kebelengguan untuk pancamaha Buddha nenten sida antuk ngicalang pancamaha Buddha ring sarire abong watah ngelenturang akedik nika nah nika dumugi semeton sareng sami di samping nika nembe daler 1000 niki mesadu ajeng sareng semeton niki kinten ampura pang banget kinten yen pindit pesemetone sampun dingin saking rin kuanten tenaning ngelintang ampura pang banget nah mungkin dari kecunduk niki metemu wirase Presiden Aris Maturatur yang semetone sarang sami kuanten ledangan satu sidang 1000 ngaturan nguningang ring parogo sarang sami dumugi merarapan antuk paswecan ide Bathara Kawitan Ratu Pande lan ide Bathara leluhur-leluhur sane sampun maraga suci sampun maraga Bathara Betari sida mepaeca tuntunan saken niskala mangdene Presiden Rahayu Rahajeng seguluk segilik ring pesemetonan sareng sami rikalaning mewah utawi nenten mewah mangden Presiden masikian nika netuna 1000 ngrauhang punika watah daging bisaman ide Bathara boyo 1000 punika nenungan watah duwe sareng sami yen sampun nganukin bisama artinya bisama niki pemastu pemastu puniki yen nenten ngangkenin geni pemastu gitu. Wah niku teng nyaman kiangin niku geni sampun pemastu. Nah sapunika kewentenan daging bisama sane wenten. 1000 ngrauhang hanya beberapa punika daging bisama. Nenten samian sida antuk 1000 ngrauhang daging bisama punika. Amung ring sejoroning kedua panjenengan duwe sane tangiang rah Indonesia makin mawina bararapan antuk niasa nguningang pemargi nguningang pahan sane jagi adegang dados panjenengan sane jagi mbasang meraga panjenengan rikalaning sampun bas pasti ke sampun terbentuk artinya sampun bas nah rikalaning punika raris rika wenten tingkat penyucian melaspas lan masupati ring sampun puput melaspas masupati panjenengan punika melinggih ring pura pinake ugar-ugar ajak-ajak pinake tetekas iraga masemeton nyikiang ring sajeroning mekawitan tunggal sampunang maosang iki pandi kini pandi kinten nenten wenten pandi punika kekalih manut bisa mewatah asiki pandi punika nggih dan wenten kan pandi kelas 1 kelas 2 nenten wenten watah asiki nika kinten manut ring bisa manite Bathara Kawitan nah kadi punika sida antuk 1000 ngrauhang maka kirang langkung 1000 munas dan rega pangampura Iwan patut 1000 lunas pangampura minabtu nenten manut ring sajeroning pikayun napi sane rauhang 1000 lunas pangampura taler semalihne sampunang ranjingan ring sajeroning pikayun sane nenten manut sampanten sampunang dados beban pikayun 1000 dianganku maka dekene mangden sampunang sapunang ngiring sareng-sareng nunasi ring ide Bathara Kawitan mangdene ide Bathara Kawitan
ledang nyurianin ledang mepaice tuntunan saken sekali menuju sekali mamdene persida sareng sami nemu rahayu rahajeng tan pirang dening sandang pangan. Nah kadi punika bungelang srine ini nunas pengampuro pang banget maka kirang langkung pemuntat sinep Sri Aduk Pramosa Om Santi.